solar project main pen bordana havar along inglong aso along liki thijia puthak kursing timung pen pherangke ami ke phapon Karbi Anglong Mas Council pen kideng pon government scheme solar project Borjan constituency havar along kapangni ponji aputhak APHLC asong organizing secretary kursing timong pen ningkang samse paklang ponsi havar ke hat sang timili along pherangke ami ke phapon Bangso pherangke ami along kursing timong pen kanin jepon ke solar project main pen Borjan constituency havar aradak phan ke tharle paru home jeep lapen Compensana main pen inglong aso atuma phan ke bai pen longli ke thorli ji pukini litum de petel sia song pen nang chedon dun thek the nang litum jong si ke pacheng thorji aphan borjan along solar project ki kim pon kang tung pulote ladak utor borbil along VGR along li along nang ki kim ji aphan ep Karbi Anglong Mas Council CM Dr Turam Ronghang MP Horen Singh be atum nang dom dojima puta kursing timong pen arjupon ini ilabang so press meet ke pha ponalam the bangke aprang sinan tumhan didi nage ha teng bang tholang pot choro lo nang tumhan stami ini labang so press meet ke phalam the bangke la henlo non malom la solar project amen pen kar bitum ka ha hakko ningkan suri aprang men gedo kar bia rongalong le sinon katharli ko sai diklan bang so solar project amen pen government scheme amendment compensation amendment lasi karbiatum aphan lason kathale humar bangke nitum APSLC he nitum da khabar ki hat APSLC constituency amme pen bangke nitum chekroin thekte athe longle ke lelo pirthe pen ke abdor ke sonnailo longle abe pulutang te pirthe jata chunchi nang election abu talis selamo nang lidak abu talis dak nang hem do kok si nang libu talis ta jok muloi non lo makai bangke lasi longle tuliram ronghang atum ba Karbi Anglong Mas Council tum longle afan avilu pipeda amuilo pipeda ra bangke la bangke chok da bede athe non solar labangso project Borjan along Kikim kerangji afan haladak longle kon lo 18,000 bigha sa longle sinon rat kai pensai ka tiki bom amen pensi pini lapang so longle sinon ki thidamji council tambang bidi claim lok lo non lasi labang so longle ki thi pen halabang so karbi ki dukela karbi tumhan ki pasu asa si claim rong lo pusi nilipini labang so mai pelang tumhan jong pondo athe longle pulotang te labang so longle ke compensation non ta longlok po compensation ke batai shedi sala son thot alongle kapre ka tum longdam thekilang ma tangka ke nang le suri kep ba lak kep nang pidat po idet po sta longle ke chenami po phan konat pen lo do la non dak heme chikim tang lo sai ki tikia long le ta do lo lahai long le tanon council tum si bang non tangka pena join it benon ke baidam lok la bang ke chok si dei pusinil jong pono asia hok pe jong si CM tuliram rong hang ta Karbi khe phan Karbi Anglong phan paching thur ning hang pulotang te bango dak uttor borbilong VGR long le long 18,000 long le dak le na solar project bang dak le na kibo ni tumnai pudun di thang abi kali pulotang te niliki thordon kopili constituency along hadata VGR long le dola hala data kimdam me kopisi dak bang sai ka chutuki kowe bikron check kachu e hanso birik kachu e adeva long le sinang le pili nang le tum ka thang le damji puwa bang ke lake ni tum bang ke lam the Israel tum nang se don thek thela bangke lasi tuliram rong hang nang le prabjin pe labang so lam the chien jong sinitum labang so a solar project amen pen hadak Borjan arada phan kapa siksak do pulutang teng so dak pen tum arona teng pen law teng pen constitutional teng pen tum chisong nang kogila bungi
Nili tum ahin pen. Nali tum police manoi, military manoi, nili tum prang sidui. Jong si nangli, nili tum han kupine pulo tang te adda ge mo nangli le. Athe lahai longle ki thi dang ho. Kupine komane amen pen rada fan eviction asai ki claim ya bangke, nili tum mang nang chedon thek thelo lagi. Nali tum pulo Ensiria. To kalang tahai. Ensiria kalau tu ngedake Ensiria tu ngedake ram kelong tang lo ram itu mah asik situ lo long le bang kelong tang lo. Lasi nang itu githi ka para home dia bang kelak ke kosong ajar mati. Nang li hem nang pripidam daklang. Nang li bari nang pripidam daklang nang li tu cicari mate no Karbiang Long Autonomous Council IEM, ACM, MP, MLA tu nang tu cicari mah. Nang li phanda koror kep nang pidat po. Nang doana bari bitung nang eviction piat po. Muarni si APSLC tu bang lo protang de nang tuma bari kona lo kita mi gente utat to. Nili tum jong si muarni si rada hir jumi kelong protang de nang tuma long lian tu eviction labi. Lali na tu min cipino. Epa thetu non borjan arab dum. APSLC le labang so council nang cari long anima. Karbiang Long non ke MP MLA CM atum along le ada tum labang so sai claim back day lake na tum no son rad fan ke pas suma son thot na tum along le phelang an tum nang tar le ji la bangai na tum ning chibi noi lake athe na tum han na ka pa hai CM na ka pamandun MP na ka toy dun MLA na ka pamandun minister na pamandun ke labang so kidu kela rapa avut pensi na tum hanang pa hai lo nal tum alle joine compensation na kelong dunjia men pensi nal tum rat fan ke thale ke par home along bangke ni rinang che donun thek thek ni tum gelge ni tum jong si APSLC jong si Karbiang Long kacari long lo pulotang te tulira rong hanga long le koan doma Horen Singh be long le koan doma lapen dor sing rong hanga long le koan doma Rites ing hi long le koan doma Ujit Kumar de long le koan doma ni tum nang tarli ji si perisi nang tarli bek jini tum lake rada khinan sinang tum bang so sai ge klem ngapen nom na kona tum la am so sela rada phanang tum ka pas sungi fan lok se klem la ni tum nang chak tum join nang puman te nang tum han koan de ning nang che the si pini nang tum pini halatak meeting do dam set rat tum nang che don nun de set pulo tang nang tum kithi ke par home ji kupia aron lo la mangil tum hanang pachini thata nan tum jong sila anang ke klem kang tum kapaching thur ke klem kang tum dak uttor bor bilong bang hai mano tum nang dom an nang tum siam tulira rong hanga dom doi ma dak uttor bor bilong BJR lo nang tum solar project nang kimi phanang tum dom doi ma puthato lapen dak nili ke thurdun kopli constituency lo hala dakta nang tum solar project ki nai phanang tum dom doi ma nang tum gam thato nang tum ja kong doi ma nang tum hala ba rasi lahai Karbia phan eviction na sai bang ke claim rino lapen compensation na men pen nang tum rada phan bai rino la bang ke la bang ke ni tum nang che don thek the long le po har moi ka cheng jok kali lagi long le ke nang klang thui lang po bang kali lo lagi 343 square la bang so long le teng do ve do lagi lasi lahai asai lang do bidi lang no ke nang tum claim rino rat phan pasu rino rat tum da pini kroi kre hada lasi ni borjan arat tum phan kachuning rilo nang tum fereri APSLC atum pini arjab kluk sinang tum long do la tum nang ning chipa biri ko so na teng si kache song nai ma arona teng ben kache song long ke APSLC ke kai ke ta prang se arjab ji lagi na sinang tum borjan arat tum bang ning chepa thenoi la pe tum long le pek nang nei tangka ke nang le pini do pena aveji stanang long le ke nang pini le kavel te pena ke doi hilang ko mangela ke nang le ning chepa thenang nelo lagi lasi Karbiang Long Autonomous Council phansta militum ka pachini kang tunglo APSLC hin pen mangela bang so solar project amen pen Karbiang Long along le Karbiara kitu kela rong le kitia sai bang ini tum kenang sidon thek thelu na sinal tum ning chipi tame lason
compensation amen pen bangke sai lang no ke claim bang ing ton melu la penal tum jong sia hok pet claim i pulotang te prabjin pen bang oi utor borbil PGR bicara long lelong ni tum nang japon po la anda PGR bicara long le putamin ni tum nang thanun po bang oi council long revenue secretary joint secretary mondol SK tumhan ban pagoi na tum dang nang tharle sai claim modak solar project ikin po ni tum nang japon po ni tum media tum nang japon po na tum ha konat si ke padunai ma pasti karbi pen inglong aso tum ha labang so katharle bang ke ing ton nang po jong sin ton te pulotang itum da sodak pen tum taron pen demokrasi la pen gণতন্ত্র po men pen itum je song nang kok po labang ke rara pani tum pini labang solam te pachini masilitum pini press meet ke hakon